Top Meblo Home Info je ponovo sa vama. Ovaj put na dan kada počinje vikend sniženja u salonima u Sarajevu i Tuzli. Ukoliko još niste otišli na neku od ove dvije lokacije, poslušajte naše savjete i već sutra se zaputite po promjenu koja svima nama dobro dođe i učini nas raspoloženim i sretnim u datim trenucima. Danas ćemo govoriti o atmosferi unutar prostorije koja je uslovljena reakcijom na boje i sistemima korištenja boja prilikom uređenja. Harmonični sistem smanjuje raspoloženje, a u takvom sistemu nijedna boja ne privlači posebnu pažnju. Poznata su dva tipa harmoničnog sistema, jednobojni koji uključuje samo jednu boju slabog intenziteta i monohromatski u kojem možemo vidjeti više nijansi jedne boje. Kako se u jednobojnom sistemu nalaze uglavnom bež, bijela ili svjetlo-siva boja, bilo koji predmet će ostati primijećen u takvom okruženju. Danas vam predstavljamo ugalnu garnituru Monaco, dimenzija 239, 86, 68 cm, koja ima širok izbor tkanina, spremnik za posteljinu i dodatak za spavanje. Ova garnitura ima značajan izbor drvenih konstrukcija od bukve, oraha, trešnje i vengeja, a sadrži i 3 mala dekorativna jastuka. Može biti vaša za samo 1699 konvertibilnih maraka. Vikend je pravi izbor za nesmetanu kupovinu proizvoda iz salona Top Meblo. Iskoristite šansu i odaberite neki od sniženih proizvoda, a od ponedjeljka nas gledajte ponovo. Želimo vam uspješnu kupovinu, a garantujemo niske cijene i pouzdanost proizvoda. Gledajte nas svakim radnim danom na Hayat televiziji od 17:30, čitajte na portalima ikapija.ba i sarajevox.com, a srijedom pronađite prilog Porodica i zdravlje u dnevnom avazu te pročitajte naš članak. Postanite član fan stranice Top Meblo Home Info na Facebooku i slušajte nas na radiju Stari grad u okviru emisije RSG Tour.